Kurumirira giko giki ikundi tiganite cia gutetera ihoto cia atumia ni irurunganire nginyanagia kiganda-ini kia iria kia Brown Cheese mwena wa Limuru kaunti-ini ya KIAMBU ikimenereria giko kiria kigegetie aingi gia kunyararithia atumia na njira ya kumarutithia nguo cia thiini niguo kumenya aria mari kahinda-ini kao ka mweri. Maihoire matukoya ni manyitanire na kuhinga kihingo kia kiganda giki guku magikia tauro cia utheru kuo. Tumekataa. Ikundi ici ni ciugite cikurugama na aruti wira a kambuni ino nginyanagia riria kihoto kiao gigathingatwo. Ndeto ino niyo icungiriirie arugamiriria atatu a kiganda giki guikio ngono magikuruhanio na giko gia kunyararithia atumia aya o undu umwe na kumagira gitio. Ni kitendo ilikuwa mbaya, ni ya unyama sana. Ndizi waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika kwa mama watatu ambao ni management. Kuringana na amwe ya aruti wira aya maugite murugamiriri umwe kambuni-ini ino niwe watabanirie giko giki akienda kumenya hihi no waikitie tauro ya utheru ndo-ini iria tabatie ni guikio giko kiu. Agikira ndeto ino mukonde kamanda wa borithi mwena wa Limuru Philip Mwania ni ugite riri tirita ria mbere gikota giki gutabanio akiuga mari na mateta mangi marathuthuria maria makoretwo makirekererio ni aruti a wira kambuni-ini ino. Tulikuja kujua ni kitu ilikuwa inaendelea ambayo ni kitendo mbaya na unyama zaidi. Kwa hivyo nataka kuonya makampuni ile kwa Limuru ambao wanafanya vitu kama hizo ya kulazimisha wamama watoe nguo kwa makampuni ikome, na wakiendelea sheria itachukua mkondo. Kuhana uguo urugamiriri wa kambuni ino ni wiyumiritie na kuga ati ni urikitie gutashukiria atatu aya makinya makwamba kumarugamia wira nginyanagia riria uthuthuria ukarikirira. The company is fully cooperating with the police and the company will be conducting a full internal investigation. All individuals involved have been suspended pending the company's investigation. Kurumirira giko giki kia unyamu muingi hamwe na atongoria matiganite ni moritie thirikari gutashukiria ekwirwa cio makinya mahiu ma kiwatho na gutigirira kihoto kia aria othe maranyararithirio ni kionekana. Kwira na kambuni na nene ya kambuni atiriri mamenyete ihinda ria go ashame atumia ni tondu hindi ria mena ihinda ria mweri ni rithiri ni guteithiriria atumia acio mona kihoto kiao tondu ni horo wethani muno. Atatu aya matanyitwo gukinywo igoti-ini muthenya wa rucio. Ile makosa watastakiwa nayo ni indecent act ambayo ni makosa ya sexual offenses. Hado-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'a.